Urubanza rwa Madame Beatrice Munyenyezi rugeze mu ikorosi ryatumye umucamanza asubiza urubanza mu muhezo. Umuburanyi Munyenyezi nawe akaba yahise afata umwanzuro wo kwihana inteko imuburanisha, bityo iburanisha naryo rikaba ryahise rihagarara. Mu bijyanye na gahunda y'iburanisha ry'iki cyumweru, umucamanza yateganyije ko Madame Beatrice Munyenyezi azaburanishwa urubanza rukarangira n'iki cyumweru kuko iburanisha ryari kuba umunsi ku wundi. Ibi ni byatangajwe mu cyumweru gishize n'umucamanza ubwe. Cyakora imigendekere y'urubanza igenda ivangwamo byinshi bigaragara nk'imbaraga zo hanze y'urukiko bishobora gutuma uru rubanza ruba rurerure, cyangwa se Madame Beatrice Munyenyezi akazarwivanamo rukazaburanishwa adahari. None kuwa kabiri tariki ya 18 Ukwakira umwaka wa 2022, urubanza rwa Beatrice Munyenyezi rwakomeje mu rukiko rwisumbuye rwa Huye i Butare mu ntara y'Amajyepfo. Uyu munsi harateganyijwe ko humvwa abandi batangabuhamya 5 batanzwe n'ubushinjacyaha nk'uko twabagejejeho mu nkuru y'iburanisha ryabaye ku munsi w'ejo. Uyu munsi ariko urubanza rwari rwitabiriwe n'andi masura mashya ataramenyerewe mu rukiko rwisumbuye rwa Huye muri urubanza rwa Beatrice Munyenyezi. Mu iburanisha hakaba habanje kuba impaka zitafashe umwanya zirangira umucamanza ategetse abakurikiranye iburanisha bose gusohoka, urubanza rugasubizwa mu muhezo. Ibi nibyo Madame Beatrice Munyenyezi atemeye, akaba atabyumvikanye n'umucamanza, biba ngombwa ko amwihana ndetse akamwihanana n'inteko yose y'imuburanisha. Cyakora nubwo Madame Beatrice Munyenyezi yanze gukomeza kuburanishwa n'iyi nteko ashinja kubagamira ku bushinjacyaha, umucamanza we yavuze ko urubanza ruzakomeza. Aribyo twise ko Madame Beatrice Munyenyezi yihannye cyangwa yanze inteko imuburanisha, ariko yo ikaba yamwiziritseho. Ese koko Munyenyezi azakomeza kuburanishwa n'inteko atemera? Ese ko inteko yihannye ubusabe bwe bwagombaga gusuzumwa na perezida w'urukiko, kandi uyu perezida w'urukiko akaba ari ukuriye inteko imuburanisha, harakurikiraho iki kigenwa n'amategeko? Turabisobanurirwa na Maître Brice Bikotwa wunganira Beatrice Munyenyezi, ni kuri mikoro ya Radio BBC. Yihanye inteko bitewe n'uko atishimiye icyemezo cyari kivuye gufatwa mu buryo butunguranye n'urukiko ku busabe bumutangabuhamya warigiye kumva hamwe n'ubushinjacyaha. Ikitamushimishije n'iki muri ibyo? Nuko urukiko rwafashe icyemezo cyo kumva umutangabuhamya mu muhezo, mu gihe urukiko rwari rwarafashe icyemezo cy'uko nta yindi nzitizi izongera kwakirwa, iburanisha igomba gukomeza. N'ikindi ni uko impamvu urukiko rwashingiyeho ni impamvu zidasobanutse kandi zidashinzwe ku mategeko. Bisobanuye iki ku bantu batazi iby'amategeko? Kwihana umucamanza cyangwa inteko y'iburanisha ni ukuyisaba ko iva mu rubanza akaza yindi nteko cyangwa undi mucamanza ukomeza urubanza, bitewe n'uko umuburanyi aba atagifite icyizere umucamanza cyangwa inteko y'iburanisha. Ubwo icyo cyemezo kigafatwa nande? Icyemezo kifatwa n'indi nteko n'ifata icyemezo, ariko bitewe n'uko iyo nteko irimo perezida w'urukiko na visi perezida w'urukiko, uwo icyemezo kizafatwa n'urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza, bitewe n'uko ari mu majyepfo. Hanyuma se iyo nteko yiyamye adashaka, hari icyo ishobora gukora kugira ngo yisobanure cyangwa ibyange? Oya, inteko nta kintu yakora, ni nuko inteko yambuye ububasha umuburanyi, igomba gutegereza cyangwa ubu bubasha ikabwamburwa biturutse ku cyemezo kizafatwa n'indi nteko cyangwa ikabusubirana. Ni ukuvuga rero ko icyo cyemezo nigifatwa hashobora kuba ibintu bibiri: iyi nteko igakomeza kuburanisha urubanza cyangwa se hakajyaho inteko nshya. Cyane rwose, byose birashoboka. Ubu rero mu gihe ibyo bitegerejwe, urubanza rwahagaze hategerejwe uko kuri inyandiko yerekeza icyifuzo cy'umuburanyi wacu, tubishyira mu nyandiko isobanura ubwo wihane bwe. Icyo cyifuzo cyo kwihana inteko tukagishyira noneho kuri systeme ya ISMS itangirwaho ibirego, noneho bikazasuzumwa n'iyi nteko nk'uko twabisobanuye. Ubwo ni ibintu bimara nk'igihe kingana gute? Byose byamara nk'iminsi 3.
Bruce Bikotwa hunganira Beatrice Munyenyezi urega ibyaha bya jenoside ibyahawe hakana. Ijwi ry'Amerika naryo ryakurikiye urubanza rwa none. Ijwi ry'Amerika naryo ryakurikiye iburanisha rya none. Munyenyezi yamirije inteko yose y'abacamanza bamuburanishije muri sentare nkuru ya Huye abagiriza guhengamira ku ruhande rw'abashikiriza manza. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa aratubwira ibindi kuri inkuru. Iyi nteko y'abacamanza Madamu Beatrice Munyenyezi yihanye mu rubanza rwe igizwe na Madamu Patrice Mukayiza ari nawe kuri iyi nteko iburanisha icyarimwe na perezida w'urukiko rwisumbuye yaburaniramo. Akikijwe n'abandi bacamanza babiri Bwana Innocent Musabwa na Madamu Jose Mukaneza. Mu kwihana abacamanza bo mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, Madamu Munyenyezi arabashinja kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha mu rubanza rwe. Yabihanye nyuma y'icyemezo bafashe cyo kongera gusubiza urubanza rwe mu muhezo. Ni ku mutangabuhamya wa gatandatu ku ruhande rw'ubushinjacyaha bagombaga gukomeza gushinja Munyenyezi ibyaha bya jenoside aburana n'ubushinjacyaha. Uyu mutangabuhamya wakuruye impaka ndende ari muri batanu bari basigaye ku ruhande rw'ubushinjacyaha bagombaga gutangira ubuhamya bwabo mu ruhame. Umutangabuhamya Ndagije Musoni Karixte wagaragaye mu rukiko bakanavuga imyirondoro ye ku munota wa nyuma yasabye urukiko ko yatangira ubuhamya bwe mu muhezo bushinja Munyenyezi. Yabwiye umucamanza ko bishoboka ko mu cyumba cy'urukiko haba harimo abavandimwe buregwa kandi ko bimuteye impungenge. Arakeka ko ubuhamya bwe bwazamugiraho ingaruka. Ubushinjacyaha bukavuga ko ari uburenganzira ubutangabuhamya wabwo yemererwa n'amategeko bwo kuba yasaba gutangira ubuhamya bwe mu muhezo. Kuri Munyenyezi akomeza kwibaza impamvu aba batangabuhamya basaba gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramushinjirije mu ruhame. Abanyamategeko bamwunganira mu rubanza Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko umuhezo atari ngombwa. Bariko mu bushinjacyaha gukomeza kwica amategeko nkana. Baravuga ko byonyine umutangabuhamya bwarangije kugeza mu rukiko bukanagaragaza imyirondoro ye bwarangiza bugashyigikira umuhezo ubwabyo bihabanye n'ibyo amategeko ateganya. Nyuma yo kumva impaka ndende urukiko rwagiye kwiherera rugaruka rwemeza ko Ndagije Musoni Karixte atangira ubuhamya bwe mu muhezo. Rwavuze ko ubusabe bwe bufite ishingiro kandi amategeko atabumubuza. Ni icyemezo kitaryoshye mu matwi y'uruhande rw'uregwa. Madamu Munyenyezi yahise atangaza ko yihanye inteko y'abacamanza bamuburanisha. Aravuga ko ibyemezo bamufatira bigamije gukora icyo yise kumukinisha aho kumuha ubutabera. Arabashinja kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha akavuga ko nta butabera buboneye bazamuha. Umuhango nk'uyu w'ubwihane haba ku mucamanza umwe mu bagize inteko cyangwa inteko yose iburanisha iyo bayeho amategeko ateganya ko urubanza ruba ruhagaze. Nyuma perezida w'urukiko asuzuma ubwo bwihane yasanga bufite ishingiro umucamanza bihanye agahinduka. Yari inteko yose bihanye nayo irahinduka. Iyo ubwo bwihane budafite ishingiro inteko ikomeza urubanza uko bisanzwe. Kubireba urubanza rwa Munyenyezi bisobanuye ko ubwihane bwe buzasuzumwa n'urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza kuko inteko yihanye iyobowe na perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Huye. Bivuze kandi ko igihe cyose ubwihane butarasuzumwa ngo bufatweho icyemezo inteko bihanye nayo nta cyemezo ibishobora gufata ku rubanza. Nyamara iyi nteko bihanye yahise itangaza indi tariki urubanza ruzasubukurirwaho. Nyuma y'ubu bwihane uruhande rw'uregwa rufite umunsi umwe gusa wo gutegura imyanzuro ibumbatiye isobanura mpamvu y'ubwihane bwarwo rukayishyikiriza urukiko rwisumbuyeho. Umutangabuhamya wabaye intandaro y'ubu bwihane yaragiye kwiyongera ku bandi batangabuhamya batatu nabo basabye gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo. Kugeza ubu haburaga abatangabuhamya batanu ku ruhande rw'abamushinja ibyaha bya jenoside bakabona kumva abatangabuhamya bashinjura.